yomuthi nothi abafana ke balaphana ke ekuthuleni phakathi ke kwabo ke asazi ukuthi iyosala ke enkomoni kodwa ke liyashona kilanga asazi ukuthi iyosala ke enkomoni defending champions abafana ke benjampela abadlala ke elihle ke futhi ibhola lapha ku ABC Motsepe League uthi kunompempe adlala ibhola ke Madoda Kathuso yena ku captain eliphakamisa ibhola efaka lapha kwesokunxele eliphakama ngamakhanda athatha ke abafana ke bayo injampela qethe ke ngendoda lapha ke abafana no space ihle ke Buthelezi abangayiqalanga ke igame abanye ke futhi babafana abadlala ke ibhola ke elinenkosi ke phakathi yona ke the dribbling wizard yayo ke injampela awubheke ke lapha ke injampela abafana ke benjampela bahleli lapha ke endaweni ke yesibili ABC Motsepe League abafana ke besamafield bahleli lapha ke endaweni ke yesine ku number 4 amaphuzu ke awu19 kanti ke abafana ke benjampela bahleli lapha endaweni ke yesibili amaphuzu ke awu27 uyabona ke kuyakhomba ukuthi lapha ku stream A ayikho ke iteam ke elula uleleke phansi ke yena ku Andile uleleke phansi ke yena ke umfoka Dlamini yena ku Thabiso isombe ke soqala ke ungakhohlwa ke umthando webhola ke lesi amanqamukelana ingakho ngithi ke ipheka ngomhluzi wenye ngisho ngona ngithatha lapha kumaseme ke finali wayo ke Premiers Cup ngizofaka phakathi ke futhi emidlalo ke yamanqamo phakathi ke kwenjampela nabo ke abafana ke besemafield iyona ke isamo ke yomuthi bathi ke nizeni ngesabe ke bafana bakithi nayo ke injampela bona abafana ke basekuthuleni abafana balapha ke wanengoma ke hlala Nkosi Jesse ke number 8 wenjampela yena ke uvilani ke Lungelo uyaliphakamisa ufake eboxini lashaya ikipani ibhola ke lihle lakhe uLungelo bayilwina ke futhi abafana ke bayo yona ke lapha lesamafield ithola ke break attack bayabuya kodwa abafana ke bayo ke injampela ayikhona uthini kunompempe uthi unompempe ningangithengi ke madoda angidayisi ke yize ke neze uthi kunompempe kumdlalo kumuhle ke mawuqhubeke ibhola lapha ke manje emuva kunosinti anosinti uthi ke ayinibuyeni ke madoda siqale ke phansi ke leli bhola lilapha ke emuva ke manje ibhola ke lenjampela bayidlala ke futhi ke manje bathi ke siyahlehla ke siyaphambili abuyisela ke kunosinti ibhola yena ku Andile uyayikhuphula ke manje ufaka lapha kwesokunxele abuyela ke emuva futhi ibhola Ndwandwe ke sensele oseke negoli ke lihle lapha ku semifinal bebeyodlala ke nomkhambathi ungene esisapho washaya igoli ke lihle ke ngekhanda faka phana nenkundla ibhola Kathuso the general umpho ujese ke number 10 Kathuso the general ayiphakamisa ke mnandi efuna kuThabiso ujese ke number 3 Thabiso qhubeka katheka ngendoda ungena ke boxini qhubeka ke boxini nalithuba thatha kumpho futhi ibhola ujese ke number 10 katheka ngamadoda boxini ayikhona
cishe ke yabadla ke leya deflection ke abafana ke besamafield awupheke ke nje liyangcwenga asebenza ke yena ke uNosinti asebenza kuNosinti wayo ke samafield belideflectile ke leliya bhola lakhe ke umpho odle kujezi ke number 10 asazi ukuthi iyozala ke Nkomoni not abafana ke bayo ke Njampela not abafana ke besamafield asazi ukuthi iyozala ke Nkomoni ikhona kiki yabo ke abafana ke beNjampela yaliphakamisa fake ebhokisini ngamakhanda sebenza kuNozinti ke futhi bathatha ke abafana bayo lapha ke samafield bathi ke sambeni ke madoda awubhekele ya break attack jese ke number 7 bathi ke siyahlehla siyaphambili efaka phani nenkundla ibhola cisha ke mnandi efaka phani nenkundla thola kujese ke number 8 phakathi nenkundla bathi sidlalile ke madoda awubhekeke nje faka lapha kwesonxele yena ke Njampela iyakhuphuka ke manje edla ke indoda gijima lapha ke samafield ayibuyisela ke muva jese ke number 13 efuna uGathuso awuthi yena ku general ejikeleza ke mnandi ke nebhola yena ku Gathuso bathi ke 1-2 bebuyela ke muva bathi ke siyahlehla ke siyaphambili abuyisela lapho emuva futhi abafana ke bayilapha ke Njampela beliphakamisa lithola bana lihamba lodwa ke leli bhola labo ke abafana ke beNjampela abafana ke basekuthuleni Admiro jese ke number 11 wayo ke isamafield cisha ke kamnandi bona abafana ke besamafield ayibuyisela ke muva bathi ke siyahlehla siyaphambili bathi ke alidla ke futhi abafana ke bayo isamafield bayihlanganisa ke manje ibhola lapha na kwesonxele benze njani na thola kuGathuso mshini ke lo ishintshayo captain my captain athe beyithatha ke pass yakhe yena ke lapha na ke uGathuso uyabona ke lama pass ke kaGathuso ufuna ke ukutshontsha ke indoda ke lapha na kuyasho ukuthi ke abafana ke basamafield bayamazi kuGathuso badlala ke kwi-stream ke esodwa kuyo lapha na ke ABC Motsepe Ngobo ke mashiya mahle ngeke ngasho ke yenye ke yeyinsizwa ke elapha ke emuva ayistopha ke balithatha ke ibhola ke futhi bona ke abafana ke bayo ke yasigibela ke manje uAdmir Jesse ke number 11 ayiphakamise lifaka kwesokudla ithola bana asebelithatha ke abafana ke bayo yona ke isama ke field basebemshiya ke phansi uthini kuNompempe uthi kuNompempe ibhola ke makubeke ngele Njampela uthi kuNompempe ibhola ke makubeke ngele Njampela ke ubona ke ifoul yena ke uNompempe oNompempe ke banamhlanje bawuphethe ke ngomthetho ke kaMose ke wona kumdlalo ke wanamhlanje ukusoka lapha ke kumaseme ke final ngoba namhlanje sesilapha ke futhi kuma final suka lapha nebhola ke touchline basebemshiya phansi uthi kuNompempe indoda ilala namhlanje kusasa ke iphinde ivuke cela ke indlela ke lapha ke bana abafana ke besamafield basebemvala bathi ke hlehla phesena kaphaka bathatha ke futhi bafana besamafield bangena boxini lisobuya ke negama ke lisha ke leli bhola lisobuya ke negama elisha ke leli bhola ke sekwi goal kick yawo abafana ke beNjampela not abafana ke beNjampela ke yomuthi uandile eqala ke phansi ke futhi Admiro jese ke number 11 ekhuphula kamnandi awuphekele leya phasi exoxa ke indaba bazokutshela ka analyst ebhola ukuthi ke isamafield ukusuka lapha ke emuva kuThawa yena ujese ke number 14 badlala ke futhi manje bayihlanganisa Gathuso umshini kulo ishintshayo ayihlanganisa ke futhi ibhola uthi asidlaleni ke madoda bangena ke phakathi nenkundla ke ibhola uyababona ukuthi uthola kumpho ibhola bathi asidlaleni ke madoda asiyeni kubo inkosi ke mayivuma nathi ke siyophumelela asazi ukuthi siyozala ke Nkomoni not abafana ke lapha eNjampela not abafana ke besamafield bayihlanganisa ke manje abafana beNjampela jese ke number 6 uphokuhle ephakamisa ibhola thatha abafana beNjampela basebemvimba yona abafana beNjampela phakathi nenkundla ke ibhola benze njani na cisha ke indoda ayibuyisela ke emuva fathe ke ibhola abafana ke beNjampela bathi ke alidla utshani bayihlaba ke bayicela abafana ke bayo ke
injampela thola bana nathi ubele inkonzo elithuba Maswanganye yena kuTito ukijima lapha na kwesimnyama othanda ukuligibela ibhola yabafana ke benjampela abafana basekuthuleni bengawuqophani kumlando bathi ke uKhisimuzi ke kawudlali ke kabili aniso wePremiers Cup Kathuso captain my captain esinye ke sensizwa esezimkatshubomvu esinye ke sensizwa ucoach Sebabo phela ngasifaka iboxini ibhola belihle ke ngamakhanda kisho yelo lebane isamafield badlala ke manje bathi ke siyahlehla ke athatha ke futhi ke yena uKathusi ibhola captain ukathe ngendoda ingena eboxini ingena ke lapha napha nenkundla bayidlala ke ibhola base bemshiya phansi bathatha abafana besamafield bathola ke ibreak attack kuba ke i4 against 4 against 4 nalike ithuba ngena ke boxini bazokwenza njani na ayikona bese befikile abafana ubheke nje leli bhola lamshiya yona ke umfana wayo ke lapha na ke isamafield ukube like lahlala ke onyaweni ngabe sikhuluma okunye ubheke nje leli bhola belibuyisa bafana besamafield laseligeja bona ke bafana besamafield lapha na ke eboxini Mfoka Ndwandwe uyayihlaba ke uyayicela Umpatha jersey ke number 6 uKathuso jersey ke number 4 abobila ke muva ithola kuAndile Mthembu ke jersey ke number 14 Umpatha ke jersey ke number 6 ushanduke kaNdaba uHlamini ke malandela awulandela inkomo zamadoda asebemshiya phansi bathi kahlehla phesena kaphakwa uyakhuza kuNompempe uthi kuNompempe umdlalo omuhle ke madoda uqhubeke asingadlali ke ngeinhliziyo umdlalo ke wamadoda ke lona kufanele kunyawo ke liqine uthi ke uNompempe adlale ngahle ke madoda lihle ke ibhola ke elikhona ke namhlanje lapha ke wamasho isinqawini inqaku ke TV likulethela ke Mkhoma umdlalo ke wama final wePremiers Cup kanti ungene lapha ku Facebook page yethu usifollow ke khona uthi ke Nqaku TV 2 minutes etem nalithuba ebemtshontshile ke lapha na ke uNosinte noKathuso lapha ke ngaphandle ke ibhola ngike ngasho ngathi uKathuso sekuyingqwele endala ke leyana ke iyabo ke abafana ke benjampela uKathuso yena ke uKathuso ukapteni uThawa efuna ke lapha nokunqobo awupheke leli bhola abethi kumtshontshile yena ke uKathuso alidla ke futhi thola kuThabise uHlamini Kathuso mshini kole ishintshayo eshintsha ke mnandi efaka eboxini ke ibhola alithatha ke ngamakhanda ke futhi abafana ke bawo lapha na isamafield cisha ke kamnandi abafana ke bawo lapha ke manje isamafield ayivala ke kamnandi yena ke lapha ke isamafield cela ke madoda ke manje efaka lapha ke uTouchline yayo ke isama ke field benza njani na bayidlala ke futhi iphumela ke ngaphandle ibhola uzobuya ke negama elisha 2 minutes at a time isombe ke soqala ke not abafana ke besamafield not abafana ke benjampela uNompempe uetha ke 2 minutes isikhathi ke leso ke asengezayo ke uNompempe wenza njani na nayo ke iganga ke lapha injampela ngena ke boxini ke futhi uyakhahlela ngase beyithuba ke lapha na thatha ke futhi yona ke injampela ekhipha uKathuso uThawa elidla ke ngekhanda leli bhola bathatha ke futhi abafana balapha nesamafield base bemshiya phansi uthini kuNompempe uthi kuNompempe ifoul umpho odle ke ujezi ke number 10
uyaligibela ke uMpho ibhola akanasikhathi ke akanalanga lonke ke uMpho ibhola ke uyaligibela isombe ke sokuqala ke nothi abafana ke benjampela nothi abafana ke besama field nothi abafana ke besama yomuthi nothi ke abafana ke bayoke laphana ke abafana basekuthuleni phakathi kona ngoma ke hlala Nkosi Admiro ke Jesse ke number 11 aliphakamisa ibhola efaka eboxini alihla ke laphana yena ke uNcobo yakhahlela akhanda kamabhilidi ke abafana ke besama field bakhanda kamabhilidi ke abafana ke besama field suka laphana ke move ibhola uAndy eliphakamisa ufuna ukuthabisa uJesse ke number 3 alihla uthabiso ke ngekhanda thola banam thola ke injampela akhipha ke through pass thola ukuthabiso ingena ke boxini uyakhahlela sebenza nozinti akhipha ke pass enhle kakhulu laphana kunozinti wayo lapha nesama field athola ke manje sama field ngena phakathi nenkundla ke manje badlala ke ibhola ke manje sama field bashoshela ke phambili asebelithatha ibhola ke layo lapha futhi sama field thola kuGathuso bathi ke hlehla ke phesana kaphakwa badlala ke ibhola ke melihle ke manje phakathi nenkundla ejekeleza ke namadoda uthi ke suka ke nompempe ke dlala ibhola ke madoda ndiyabona ukuthi amadoda ayasebenza ezake ngomsebenzi adlala ke ibhola ke manje bathi ke 1-2 bayihlaba ke bayicela uMpho uthola ke lapha uthabiso komfoka Dlamini abulala ke indoda lapha kwesokudla abuyisela ke emuva ithola ke ishumi yena ke uMpho Jesse ke number 6 uMthembu abuyisela ke emuva lapha kunozinti uAndile abuyisela ke kwesokunxele ke lapha ethola kuSenzele uthini kunompempe uthi kunompempe sabona ke siyekhefini ke madoda nothi abafana besama field nothi abafana ke benjampela siphakathi ke kwamashu ke sinqawini umdlalo kwamanqamu ke lona obonayo phakathi ke kwinqaku TV asambe ke siya khefini ngibambe kanjani right asipush masuku final so nami sengisegiyeni